Nai nama kata cingkut ke jimut tinggi. Bagi dia kon nam lagi kon samla. Kima ya kon ye kikam kijam. Kima nam pereng kata kacing syakta jong kata kabhat tungkam. Balawan rak taga sorkar Meghalaya. Hadir bagi High Court kalawan kalabthak bagi John Kam dan Penteri Kam yang taga roster system. O kalau dengan kacing tak kabujur. Nai nama kata aku kipat ba ngila pendap ba ngila job. Ka sorkar ka maningkong kong ngimla baleye lada phim phon thelet chenge yang kasri kahaban pendam yang kesur ke jupat ba la tawing expert committee ban penmek thmai yang reservation policy ban haba ngirung apa ying dorbar tawan nihap pani gendo jing nihap pani gendo ya kata kajing tengko kajing Badulat jong kecewa. Umalan cipan keran daga tin Hindi. Sansnam mensyua. Andan menot ban yeng persya yulat. Habau keran daga tin Hindi. Hendak bakila rung ki samut ki MLA jong voice of the people party. Nyong yeng pediang. Ya kecing keran Hindi jong ulat haga yeng jorba tawan. Ngila persya. Baik kawan snow kenal kawan. Bayang ini cinyang rambak kacang ki MLA to the voice of the people party. Layar ro, dagi babun ki priu, kam tam ki wei pak ki jat benriu, nagi wei ki jua. Ki bawa mencur yang ini cile kacungi. Henry snow tamula, snow samut ko ki pak. Bagi ta ki MLA ki majuan show fight ba ban pin itu bagi day ni kiseng trairi kiseng lulung ayu kiong ayu salai lada keren nak tin Hindi odon lay ki babatai o gaan ka siya ni sinong ilam jo voice of the people party ngim day ki bri ki bamtip an ni day ki bri ki batip dagaan yakan But Hapo Assembly, ngimla mensyukuran kelebih government, kadang-kadang kekat kepada bu, kepada kita ay keteng, kata ke rules of procedure and conduct of business, dailing bakian na penyat yang dorbar kawan. But ngan pensnow ipi, nagmata kiku kiamli, kibong, bakal kamlong kebabean. Ni kelam keren ya ke kabalong bean ko kipat ba kani ka rule kaba apropra kaba don kani ka court an kaba pintulon ni kama po assembly berarti pun ka rules of procedure and conduct of business apa assembly ka rule kaba apropra ka keren syapang ka ktin bangin pinan kam hapo assembly ngap ka ong kumno ndai ba arden bo sikrai klebi yo gobernur kendal the business of the assembly shall be transacted in English. Daiman penyat yang kedorba dengan tin Pelang. Keramang dengan tin Hindi. Kopi pada baik jongan. Nyala keren katkum kaan. But syusyu kariti sensyar ke constitution. Jom dari India, ngap kabatai kumno, hai medai magatin, katulit, tu kipat babi. Nama menyiru, nyem kuai kipat bab bagi cubut malah yang ni. Bagi syuat nong yalam kremtip ya kaan. Kai ke mengilek kadai baik kakum kaan. Ka artikel ke balwais pak sabusan ka keren syah ini ka batai syah ini syapang kiktin kibaki celah agar India tidak ban keren kani ka batai syah kata official language or languages of the state kaktin ka banyak ban penendam hadin secretary kam ka sorkar ka banyak kata official language kaum kumno subject to the provisions of Article 346 and 347, the legislature of a state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state
or Hindi as a language or languages to be used for all or any of the official purposes of the state, provided that until the legislature of the state otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the state. Kani ka krensyai bagi sarkar jua kila ban kintup yang no kanu katin ka bagi kwa ban penengkam kum kata ka official language ka jongki lani kila ban penengkam tu dah Hindi kata kamu kita dijela ki bakan Hindi hendrai hani syu kala penpau bakat pa om parla banwan ra daga an hai bini bakani katin pareng kan yai long ka kata katin tho katin tar ka bangin penengkam haga jela ka jungi but then war ka dau kalami kani ka an hapo jela Meghalaya ka babatay sabang kata katin ka banga kwa baro ni syai baga ai ka ginolam jong ka voice of the people party ki kren ndai tang bagi ang ni sarang ya katin ndai pen lu ka kom ka an haga snem kat kandai spa prabho kacela Meghalaya hapo assembly ka wanra ya kani ka an ka bagi laong ka the Meghalaya state legislature continuance of the English Language Act 1980 kila wanra ka an badon kamban peteng daga tin pareng hapo assembly ko ki MLA badon buram tang namar bapi idom yu ba arden piong nya keren la keren Hindi no klem penskam daga ai tang namar bapi ting yang PPP bagala yo yang jadi syariah tu pai ba pimut banyalam bagla yo pai ba oh pai ba hato pim babi babila kum kersan yang itu ki MLA ki boang saleh da keren da tin Hindi ini pendono yang tin majong tin khasi ka mangingi kwa ko ki pai ba namar kata rau haba im ka tin kaim ka jat riu kani ka ai ka ba kila thau haga snem khat khandai spa prabho kani ka yo jimunjur na ulat haga alprio tarik jong jiliu khat khandai spa prabho but hangi la krenshai notwithstanding the expiration of the period of 25 years from the commencement of the constitution the English language shall continue to be used for the transaction of business in the legislative of state of Meghalaya. Kabamot day daga tin pareng. Namar kata kadau. Masno mana kani rinsan. Nganda kintu jur. Ya gitu ki Emily. Ki berpersyam menyalam baglayu paiba. Bakin pulis wa yakini ki kendon an. Bagi don gambar pulis wa yang ini kendonan haswa bagi keren ndai ban syukuran pakar keren madam madia ya kakam kabakta magyong ya gajat menriu badai hausnam arajar san kasoka jua kalam ra biang yang ni ka an bani bagatin hapo Meghalaya Legislative Assembly but lapen scam bagandai dagatin pareng eh namar takada pinongelam juga voice of the people party ndai na bagi suwa thau jing tumar ban mi YouTube ehem ni kwa ban kren ya ga jingsha bani ga nongem ka jungi kom ka party